habari za wokovu, ziufikie ulimwengu, zikikuwa wamepata watumishi wake Mungu wetu. Ndivyo Baba Mungu wa mbinguni aliandaa ukombozi wetu kwa damu yake Bwana wetu, ambayo yatuweka huru pamoja na Mungu wetu. Ndivyo Baba Mungu wa mbinguni aliandaa ukombozi wetu kwa damu yake Bwana wetu, ambayo yatuweka huru pamoja na Mungu wetu. Milele tukamone, ili
Baba, kumbuka Bwana wetu Yesu. aliuandaa